Kani ko All India Radio Shillong ka khubor ban police pi du ba ku par lingdo kimat ki bokongsan jong ka khubor yakindu umantri rangba ka Meghalaya ki laingut ki CEM ki Autonomous District Council ka jala halor ki kamwan ra jingpin kala ha ki bill but ka jing ai jing mut ka Parliamentary Standing Committee palat san pinyo klur arpu arlak tam ki tika yada COVID-19 ladap an pinyo hakari hadu menta Saki ka Meghalaya sa sanggut ki baklat no na COVID-19 but arspa lai pu arngut ki babit thamai ha ki arpusaw kanta baladem but yo bat shibun ba ki tiar pen betei de ki pulit karib hoy ha Bernihat Police Outpost ka jingtok kit babnia kadangya shakmat Shwabangin kimi ki kubor ki babnia tongine shwa skor kindiat gini ki jingpen bana madon kam Na ka jingdon gini ka klam COVID-19 ni kin tuwi pi ki parlok no ngam ban om king sting shin ya baro kilat jingyada Bat kita ki bala palat saufusan senem gerta ki bala deb yo tika kasian baningkong bakin sngobha ban shim se ka benta ka babut kat kum ka por bala bu long ki basngain bat yada yaladi da ka babut ikini ki laiteli ki jing tha ki badon kam deng bha ya ki mas penjingai iwe na iwe pan sai khoi bha ki ti badur khman ki national helpline number ki bapila ban phun na ka benta ki jingerap bayade ber COVID-19 ki long not iwe ar lai kandai new pra not sau hanriu but iwe not newsan ki helpline number na kabenta ka Meghalaya kilong iwe not pra but iwe not new not ki khubor ki babnya Menteri Rangba ka Meghalaya Conrad ke sangma ulai kindu iki chief executive member jeng ki likely ki Autonomous District Council ha ka jilla halor ka jingpen kalai ka bill but ka jing ai jing mut jong ka Parliamentary Standing Committee ki likely ki ADCs ki dei ki Khasi Hills Autonomous District Council KHADC ka Jainti Hills Autonomous District Council JHADC but ka Garo Hills Autonomous District Council GHADC hadian ka jingalang Menteri Rangba ula pentip babaro ki CEM kila ayala ki jingmut but la kermen ru bahapo ka shitayo ka Parliamentary Standing Committee kan sala ban pediang ki jing ay jingmut but ban menjur sendon yaka ulong ba ki jing ay jingmut kum ka jingdon kinong mi khmat iki jait ben ri bam padon ka jingjiet but kat no tili ki sin ka jing penlong election but ki wede ladap ban ekren Kajing lang ka bakhadu kanong haka arpusan tarik unailar bat kat kum gajing tha ka sarkar jala bat ban pha pat eka sha ka sarkar India Menteri Rangba ulaong bapalat kandai pesan na kasispa kijing ajing mut ladab ban ai bakan thop eka 10 schedule lane ka anti defection law bat kiwei UCEM ka KHADC uba titastar khain ulaong bala ha ban bu teng yekani kumba shisnam hadin baga standing committee gala pha ekani sha ka parliament Bat lakmi lenti bahapo kalai puwe tarik unailar ansala ban pha ekani ka jing ajing mut sya ka sarkar India. Hakawai pat kaliang Menteri Rangba ka Meghalaya Conrad ke sangma ulaong bakala don ka jing jai haki babuan ki benta ka nongba haki arpasaw kenta baladeb bat amshim don kanu ka jing ka jia. Hadin ka jing lang kami bnya nin ka sni Menteri Rangba ula pentip baka sarkar jala kadang penlong shibuan ki jing ya selok bat ki babuan ki bedon benta kumju ki rushimet Kenang banla banwan ra biang ye kajing syong suk syong shngain ha kanong ba Ki pulit ka nongpo hadian kajing yo jingtip syapang ka kali ka bakit ikitiar pen betei kala penlong ye kajing talasi hasurok ba layo ban bat ye kani ka kali rengkat shibun ba kitiar pen betei kumtai kani ka kali rengkat bakini kitiar pen betei la kurup no ka kali ka badon yo number AS01BV8065 Labat Hajan Bernihat Outpost kat bagadang temu banlet sya Guwahati Assam kat kum ka khubor pulit la yatu ba yakani ka kali la pensangi ha umsning penban unong ni ula pen hairstep yakani ka kali bat markum tai ki pulit kila tuet nadin bat yaka ha Bernihat ha ka jing talasi lalap arhajar saufu sautli ki tiar aluminium instantaneous electrical detonator bat sau hajar ar penyutli ki neogel guillotine stick na kani ka kali la pengat haki kendon be ain hanong po police station Yau try jeng kani ke kali bat ka jing to kit benia halor kani ke jing jia kadang ya syakmat banlap ya ki jing shisha kum shibenta ka jing rake ka azadi ka amrit mahotsav katna Trekam Public Works Department road ka sarkar Meghalaya kala penlong ka district rural road seminar hinen ke sni hanong ba shillong ha ka balai kren ye ka jing Trekam ka scheme Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana PMGSY ha ki jakanong kendong Ukong sana kani ke seminar udi ba GM William MLA ke Sohra Assembly Constituency. Ubala keren syapang ke jingdon kam manraki ke azadi ke Amrit Mahotsav kum ke jingpen pau ye ke jing Trekam ke baladep kinjo syakathong jongkari haki hinyu pesan senem baladep.
Ula ong shushu baka PMGSY kalala ban kiu state bah haka jingla ban penis no ikishnong nang kendong nalor kata kala penti kenaru baki pat nong shongshnong ke hagishnong nong kendong kinyo benta nakilat jingsumar badru ya kayo kekot kebabiang. Kini gede ke All India Radio Shillong kebawan lam sifi yaki kubor. Palat san penyo poin arfu arklur ketika yada COVID-19 ladep ban penyo hakari hadu menta lengbakan nationwide vaccination drive. Katanat ke koi ke kiak kari kala yatu bepalat san pusau lang inyong puwe hajar teli ketika la penyo syaki badai hok banyo hapo ki arfu sau kenta ki baladem. Katanat kala yatu ru baki don baro lai penru hajar san spa san pusan ngut ki bala koit no na COVID-19 haki arfu sau kenta baladem. Bat kumta baro ke bala koit no hakari hadu menta ke long palat lai klur khat san lakngut. Kabalong haka jingkain kendai pinyo poin san pusau na kasispa kabadeiru kabahedu nadu ubnai leber arhajar arpo. Klat no sasangut ke bapang COVID-19 hinin gesni ham Meghalaya pada kini baro ke bala klat no haka jela kilong 1000 arspa andrup huengut. Katanat ke koi ke kia kala pentip ru baka jela kala sakhi yaki arspa laipu arngut ki babet thamayo COVID-19 hinin gesni badda kini baro ki badang syakta hadu mentai kilong lai hajar lai spa nyupulai ngut bad hinin gesni la sakhi ru eki arspa nyupulrungut ki bala koit no kumta baro ki bala koit no na ke jingpang COVID-19 haka jela hadu mentai kilong hnru prajar sanspa prapulai ngut. Kenjo shispa sni hinin gesni ke Sorkar Assam hapo ke Jingelam Himanta Biswa Sarma habakren shikilat pathai kubor hinin gesni ha Guwahati Menteri Rangba ke Assam ula ong bapalat shiklur arpuwe lak teliki tika yada COVID-19 ladep ban penyo hapo kini ke shispa sni ula ong ru kumba ula kular ha kapor election mentagas ni unye so yaki soskular yaka jingperwa ban map no yaka ram kinong sengkam ki berit Menteri Rangba ula ongru bahapo kini kisispa sni ke kenhun king atiar NLFB kalawan pai pat syakalinti ke jingsuk. Kumju ladon bunba ki kampen roy balale bha de kitna trikam bapher hapo ki lai banai baladem. Ula ongru banang ni syakmat ke jingelang jong ke kenhun menteri ke bamanla ubanaikan long haka wei ke district syakawei pat. Usarma ula pentip ru banadu ubanai banwan an aino 1000 tingkana ke bajulong praspa laipo yaki badai hok banyo na ke skim orunodoi. Shushu Menteri Rangba ula yatu baka subject history but geography kindai bandon bet nak benta ke kelas 9 but 10. Usarma ula kularu ban penyo ke jingerap ke batang shisin syakinong ni bos ki lingdo but ki ridon sab ki bala syakta nak jingdon ke kelam COVID-19. Menteri Rangba ula IT ru ki appointment letter syakilong ying jong ki hindrimut ki pulet ki bala klat no nak jinge ke Japut pat ke jela Mizoram. Menteri Rangba du Narendra Modi unya sami ki sembo jing perkhat jing ubat ki pat kari kumju ki bashabar kari haka program Man Ki Baat lengba ka All India Radio haka arpu kendai terik mentau benai kani gande ka sien ka prapo jing gani ka program ka bashi sien shibnai Menteri Rangba du ulaya weri ki pat ba banya sami ki jingmut halor ki mat ki baude ban kren haka ni ka program ki bri ki la banya sami ki jingmut lengba ka Namo app lani ka MyGov Open Forum lani ban shupun ha un number iwe pra not iwe new pra not but record igi jingkren hagaktin Hindi ne English ka phone line kan play tat hadu ka arp new tarik unailar kibri kin la ru ban shu miss call ha un number iwe khandai RR but sabut ika link ban pha lengba ke SMS banai jingmut sha Menteri Rangba du Vice President kari M Venkaya Naidu Menteri Rangba du Narendra Modi hinin ke sni kila ai buram yaka lingku sni kha Menteri Rangba du berem kari Rajiv Gandhi bangkwa hedwar blai lengba ke tweet Naidu ula ong ki sinyang bakodor Rajiv Gandhi sha ki benta ka information technology telecom bat ke puli puthi ani icon mau lenter bat lengba ke tweet Menteri Rangba du kari ula ong ka jingkan mau buram ya Menteri Rangba du berem kari Rajiv Gandhi ha ka lingku sni kha jong u Katu ki kubor kilakut ki balawan jepi nak All India Radio Shillong ni penkan mau pi ki palok nong sngap bangini so baka Daily Station ha kapor prabaji nak benta ka kubor ka tin Hindi ka banbut pada ka kubor ka tin pareng ha kapor prashteng kini gade ka All India Radio Shillong